paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Apayan ba daw, agin indayon kamuklatan dita sirok ti mangga, kaslaawan mo't parikot mo. Mas dawak man king katuya. Iso abak bagitan ta itsura, takanayon ka nga agparikaut. Amom kaday no anya ti parikot ka. Amo kasan nga umno day ta parikot mo tuya. Ha? Tapno amaw, sikatin numero 1 a parikot ka. Parikot mo ka now, natairak Mike nga asawam. Ado pala tatiwag, no binis nga yan, tipo. Di ka man, oray na laan ti kaaruba ako nam, tananakam. Nagwapo ti kaunggan na. Anya, apay nakitam ti kaunggan, day ta ibagbagan. Nagusob ka di dita sangwanam. Anya na gusto ba sasawam? Saan kala asadot? Narugit pa'y ti panunot mo. Ala, ingkaki din nagtrabaho. Saan la aday taagtog-tugaw tar aramidam? Ha? Addan sa ngamin letag mo. Anya latag mo ta sasawan. Apay ko matilitag. Trabaho, ti bagbagam. Ite, litag. Ti adda letag na. Masadot ngagtrabaho. Ay, awan ti litag ko to yan. Dito ka manlangay. Ay, apay ay. Kaslama din sa may titimplada tarupan. Ay, pagkunamait paray. At dala pa kariribuka. Masigurado ka kwarta ti parikot mo, paray. Kasta nga mingkay, ti parikot ka. Gusto ka, paray. Kwarta ti kadwa na parikot ti tao. Kunakon kay. Basta nakamisot ti tao. Amukaw, ti parikot na. No amaw ti parikot kao. Amumat nga raw ti solusyon. Naglaka. Kumuyog ka kanya. Taintaman agdis kita. Anya? Ay. Di mo ko na nga intagtakaw. Ay, saan natakaw? Ibagaking ka. Pagbiyagan, ti sikap. Anya ko maday ta asika, pare. Sumurot ka kanya. Tapno makita. Kwarog, apay akasla aburido ka. Ay, awan ngamin makukwartak antay. Igagpasada, tapno ada kwarta. Nagpasada ak. Mabayag, sakbay ang makaurnungak iti kwarta antay. Pangaramatam aya iti kwarta. At nakayat ko agatangan, ngamawan paggatang ka antay. Umutang ako makinianggal, ngamawan mait. No anya banday ta agatangem. Saan ka di amabalin amaamuan? Gumatang ako may tibaro ang motor ka antay. Katawan dametan ti motor ka. Karag-karag ka now. Ay, imbagla jay karag-karag angem ti awan. Oh, at datan dito'y sudat, paray. Anya ngay ti aramiden ta di taoy. Adaw, ti bulbulong ngawit ko, pare. Ibagata, makaagas na gito yung bulbulaw. Agpay sukaday, makaagas na kita. Yang amo Ang idisplita. Ipukaw ta, makaagas na gito yung bulbulaw. Ay sinalbag ka. Pagkwartaan nga agpaysaw. Ngam ang mga numadoktalan da asaan apod no ang makaagas na kita. Saan nga amo da kita tao da gito yung bulbulaw? Taga syudad da nga may. Ay, maamakak iti da ito nga aramiden ta, paray. Irugin kitin ti agriyaw, tapno makaduta, pare. Ay, sige man laangan. Ay, umay kayon! At dadat-datlag ang makaagas a bulbulong ditoy. Gumatang kayo! Tamaagasan, dagiti saksakit ti bagbagiyaw! Umaluman paray, pasitan ti tao, anya itan ti aramiden ta. Anya pa nga, pare. Agawid ta na. Dahil tabilangay, numano tinaglakwan ta, kadag iti uto-uto at tao. Uto-uto ko nam, ngam adamot na kay ranudan ta kadakwada. Nya nga, tiawag mo iti tawa na lakamalugaw. Saan ka di nga uto-utaw? Bagay, ang amangan no agbalat at matlakad at ti madingar aramiden ta. Makaagas mo ta talaga iti bulbulang. Sa bagay. Inton bigat, iti sabali manan alisaw, ti papananta.
Aglako tamanan ka dagiti bulbulom. Ay katwin ah. Iso ang mga alak kamot iti bulbulaw. Ta mga alak may. Tapnod daw. Agpautang ka man mo't iti sardinas mau maray. Kaano ka kading nga agbayad? Mga numabayag kang agbayad. No kumagsuswilduak, ibagak akatapusan. Ang saan mo? Kaano nga road? Saan ko ang maibaga? Saan ko nga min nga ugali ti agkaray? No amok asaan ko ang masigurado? Mala, ikan ka man langan. Amok mo't nga agbayad ka no, da kwartam. Thank you, Marikwaning. Ay na, jak ngamin amo no napanan ni Badungkaw. Barang adda maitid na kanyak akwarta. Pangalaan na kumamot ngay. Malaksid no napan nakitang dan. Ay sos, nagsaya atan ngay no napan nakitang dan. Imbaon ko itay bigat ama pa nagtrabaho. Nasuron kanya kat pinanawan na. Apay akas jay no daduma ni Badung Mau. Nalaing agumura. Langan taman. Numanutin na sa pulan tayo ta nagmalan, pare. Mayat mo't gayam tinapanunot mo apagkwartaan paray. Kung nagtumig king kakay. Pagbiyagan, tisikap. Ay, imbaglakit din ta nagsabat ta. Saan ko nga amo na ito'y apagbiyagan? Sanay nga gungit kanyak ni tuyang kaw. Numaikak iti kwarta na. Uray ti asawak. Agtalnan wada kwarta nga itapal ko itingiwat na analaing asumao. No apay mo't ang iwat ti armas na kita, babaya. Numaminsan, kwarta ti agas tingiwat dagiti babae analaing asumao. Nalaingak ka talaga, anak ka panunod, iti pagkwartaan, pare. Isu alalaingan ta pa iti aglakaw. Tapno adda pa'y pagbingayan ta kwarta. Sumipngatan, nagkapwam. Anya pa ngay, inak nagirimidyo iti kwarta. Kasano aremedyaw tinaramid mo? Ay, saan kon nga ibaga? Ikan ka, iti kwarta. Tapno di mo mo't ko na nga awan ti sirbek nga asawa. Kayat ko ang maamuan no nangalaam iti kwarta. Ay, saan mo nga amuin? Yung kakiday luton, tilinaon to'y bayaw. Ha? Adamat ngagpaiso ba yung ma? Anya ngay ti kargaday ta? Ay, kita, ma. Adda tinapay. Adda kapay. Adda pagkapitan, itong bigat. Na, itaman pa'y ba daw? Imbag ano saan mo at tinakaw? Anye, apay, agtatakaw, ti pa nagrup-rupa. Kakaisuna na taer to'y asawam. Di ka pa'y makapangpangan ni day. Di mo man baliktadan ti pasama. Oray mula imparparin tumangan tinagpakpakasi kanya. Anye, Apay adi ka matagtagaray, kwarog. Gapo ka day, tawan ni Uncle Mau. Di matla sumangpatay, ta umutak iti kwarta na. An-anom ti kwarta nga utangam. Sukatak ko mati motor ka. Awan ka di urnong Mau. Nabayag kan ngagpaspasada. Kanawan mo't pamilyam. Awan mat urnong ka, kagawad. Isu nga raud. Itatawan pa'y asawam. Saan ka anak ornong? Di ad-adan no adda pamilyam. Isungarod nga wampay pamilya, narigatain. Day tanga tati makagapaw? Saan ka di agapo, takapsot ka nga agara? Yay, Agsarita taman itinalapat si Kabadaw. Pangal-alaam iti gatgatang mo iti karne kan tinapay. Imutang ka kadimanan. apay, agrup-rupa ka di amang utang. Nangalaam nga raw. Ay, kitbukod ko matadiskarti ah. Isuasan mo nga ibagbaga nga awan sirbek. Imbagak lang dayi tadi ka mga min aggungunay nga agtrabahaw. Ngam adamag ki di pagsayatan na, taimbagam, tuyang. Nagkita kami iti may sa agayan. Napan kami, nakipurdiya. Sa dinaw, tinakipurdiyaan niyaw. Saan mo nga amuay, no niya tinaramid mi jay. Intun bigat, mapan kami manay. papanam, tataba daw. Ay kat inak man makipurdiya na. Tanod naman ng kwarta. Anya ka di ti trabaho.
Uray anya ditan na. Basta pagkwartaan. Tida guys, no saan na kwarta. Ay kimadin na. Ay, ang mga numaymayat na itapakipurdiyaan, tata. Mabalinti sumuraot. Wala nga tao ti kasapulan dayjay. Da kami lang ken Douglas. Ha? Anya nga iti trabaho yaw. Kwa. Aglakaw. Kasjay. Aglakaw kami iti agduduma. May mayat na tanga ta. Ngam ti agpasada. Ay, diyak mo ah. Sa anak mo nga agpaspasada. Ay, kasta ka day. Ay, nagrigat langit din ti agsapul iti kwarta. Nalakalaan ko araw, no nasirib ka. Ang naawan ti amam, ay kinarigat ah. Sa bali ti panagrungrung iti may sa babaya gimatang itay Ay, bayam di nga girungi eh. Tinaskain kitkimatang itilako da. Gimatang ng nagdamag. Sinong batak lang matlag iti dinamag na. Ha? Anya nga iti dinamag na. No tagaan uta kanaw. Anya kanaw ti pamanagnagta makaagas dagiti lako ta. Mairupaam ka day daya babae. Saan ta nakamasmag. Saan ko ang mabigbeg. Huwag kita kami manay. Sino nga to daya babae? Iso lang, may dadasaludsod na. May papanitilak-lako da. Ay, saan ta napagsaritaan daya babae. Aglako ta kitay. Mas dawak man iti dayta babae. Kanya kumangay, iti bibiyang na, iti trabaho da. Ay na. Nawadwad man ang tinaglakwan ta itangal daw, pari ba daw? Ay, wine paray. Ay, naglakakit ti mang loko iti tawa kuningay. Ngam no awan ti agpaluko, di awan mo't kwartata. Hindakit mga laytag, tutuma bulong ah. Paglalaukin ta. Tadtaden ta, tapnusan da madla. Harigla daw. Nagtultuloy akas taoy, mayata pagsapulan. Naglaka trabaho. Sana makabanaw. Ngam numapan ka makiraab. Ay na, nagrigat. Ay, wada paray. Kaslata mo't la albularyo itan. Agtimtimplata iti agas ko naman. Saan lakas la, paray. Ah, Pud no, nga ilbularyaw. Kanayon mo't arumwar ni Badong mo. Anya ka diti trabaho na. Makipurpurdiya ka numit nga aglakaw maray. Imbag man, nakasarak nga rod iti trabaho na. Manipod pinagungta, takanayon laengen ang nakailad ijay indayawn. Napanmo't nagbirok iti trabaho na. Ay kahit adda nga rod pagsayaatan ti panagunget mo Kaslakas ta nga ron, maray. Ay, no maminsan, masapol apalagipan ti asawa, asadot. Pudno day tayong baga, maray. No saan ko apinalagipan ni Badong? Saan ang naggunay? Ang, sa dino ti ayan ti trabaho na. Di namot imbaga. Basta dita sa bali a lugar, kuna naman. Ito'y taas si dagtisimbahan nga agpwisto, paray. Ataw, ti tao di tayo. sige. Tayrugik man ti agayab kadag iti gumatang. Madamdamalaeng agpilan, dagiti kunang amang tigmanay, iti nasaya at agasa. Amen nga da sa gubanit na. Umay kayo, tado tila ko may anabirtud nga agas. Naggapupay ijay abroad tiraman na. Uray nangina, tamaikat mo ti sa gubanit yo. Da kayo manan adwa. Ha? Ha? Peke ti agas yung. Ha? Amuyo ka di, nga impa-examen ko tilakla ko yung agas. Kat saan ang makaagas. Ah. Inar-aramid yun lang. Ay. Anya ti kalintagam amang husga, kada kamay. Saan ka nga ginlalaing si Kalakay? Ha? Kayat mo ka di nga ipakitakpay kan ka ti pamanaknak amay saak a pulis. Ha? Pulis. Pulis ka na? Ay. Pulis ka, ma'am? Ay. Ay, pangasyo ka di Tadi naktiliwain. Ay. Oray da ito'y kaduak titiliwin nyo, ma'am. Ha? Pirak. Ano, nay. Simuro talaan kingkuana. Ha? Apay asak lang. Kat nagtulagan tamot na ito nga inaramid ta. Nagbingayan ta pa itigin awa.
Iso apagbingayan tamot at tidusa. Ay, sinalbag. Ay, Ay, yak amo akas to gayam ti bunga ti aramid ta. Ay, Awanan ti adupay asao. ay. Sumurot kayo asi tatalugod. No diyo kayat adakdakas ti maganabyo. Ah, Gapula ang iti kwarta. Mangloko kayo iti padayo at tao. Ado tinagreklamo. Iso at tiniktikan kayo adwa. Ket napanaknakak amang lukloko kayo. Ay, da kayo alalakay. Saan yung alukwan ti padayo at tao? Tadumtang to ti panakadoktal nyo. Alasigay! Dinan tinagibusan ti sawalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agatangak iti kamuti kan abwa. Ada mulan. Awan ti mulak. Ngam ada mulat ti karubak. Ay no, kayat mo. Agatang ka iti kabildatan ta. Gatangak mat kanyam. Ay, sige Pagtulagan ta. Numano ti pirkilaw. Areglado. Gatangam iti iti medyo nalaka. Kat ilakok tumat kan ka. No adalakit di 5 pisos aganan siya iti tunggal kilaw. Mayatay. Ay, wala. Urayak ija tsindaan. Wala. Masapa akto nga umay. Jay awan pa'y unay tao. Wun. Tapno nalakati agi karga kan agdis karga. Sige nga raud. Masapa akto matinton bigat. Malantay unang gail. Ang dangamin papanak. Papanam ka rumabiain. Apay adamanan haranaam. Saan ko pa masangot ti agarana? Didak tumot lang kahit dagita babae. Kasano ngay akayat da ka? Alang-alang mo ti panagaram mo. Numakita danto nga doon ti kwartak. Mabalin akayat daktaon. Ha! Pagkunaam nga, kayat da ka no adda kwartam. Iso nga ron da padasag ti madaan iti adu a kwarta. Ay! Tapno adda ipalastog ko kadag iti babae amadi kanya. Kayat mo nga raon. Kayatan nakatimay sa ababaay. Gapo iti takwar. Sinalbag kit de. Ha? Sana may spilling ti kayat dagita babae. Ay, saan nga amin? Apay na sakit. Awan mat unay kwarta kat kinayat nak di antim. Kasta ka de. apay ngay. Nakalimut na di daduma kamutay. Sino ngay tinangkalay? Wan nga raud. Apay ngay. Tinakaw damot nga agpaysaon. Ay, madiday tuwin Masapul ang matakwatak no asino tinangkali ti kamutay. Kasano nga iti panang takwat na. Day ta ti panunutak no kasanaw. Adda nakita katugot kay ti motor iti dalan. Saan nga tanging kargada iti motor tinalada kamutay? Ay, wine. At damot nakita. Ngam tricycle samag. Tanong motor. May sa apilid lako matitugaw. Angam saan mag... Naginabay mag... Ay mapanak man ka di parenteng. Iyuman ko day tay. Rumbang lang. Nagloko kat tinang takaw iti kamutitan. Ay, imbag man tada nagatang mo nga kamote, siyip. Siyak pa iti ko nam. Nalaing da ito achip tanaw. Ay, katimbangan tangaro din ata, bayad yakon. Mani-maninday tao Nabita pagsapulan iti kwarta hanggang tayo agpasada. Adya maalakmanan inton bigat. Siyip. Ay, arigla daw. Basta masapatamanin na. Sige. Aba ko mamanan.
Saan nga kamuti ta, i-deliver ko pa dagitoy. Ay katwan adu kay tinakita ka kamuti kan abada. Kamuti kan abada. Saan mo nga mula dagitoy? Ay kwa Renato. Ginatang ko iti akin mula ti kayat ko asaway. Ha! Ay, bakit paray? Kasla umasok mo tila payag kan agong mo kan matam. Si ka mamuti matakawan iti mula na pare. Apay, di ka masunod. Na, adda ka di tinakaw da amulam, pare ko. Adda, di ka mutik. Kamuti! Nalawat nalada. Ay, my goodness, my shoes, my head. Sino nga tinang takaw? No amok tinang takaw. Pabayadak king kwa na. Tapno di marwam. Saan ko magaroon nga mo pare? Asino nga itati pagbayadan tayaw. Kahit saan mo nga ron nga amo ako nam. Bili nam dagiti tanod mo. Tagbantay na pare. Anya nga iti serbi dagiti tatanod. Arkos ka dilain. Saan mo? Di dala matsambaan mo dati ng takaw iti kamutim. Inunaan da kamikit din tagtatakaw. Kinali dati kamuti may. Nalawa ka diti kinali da, Maray. Ay nalawa amaray. No kumakinandala ang tikinali da. Sumagmamanula nga po aw. Saan magtaadaw? Inla ko dalaki day. Ay, nagalasan. Agtakaw da, iti ilako da. Ngam, asino ngay nga tadagita, Maray? Kasanungay nga amumi maray. At daya agpakada nga agtatakaw. Tapno amumi no asinaw. Masapol nga rod nga aggunay manen dagiti tanod no kasta. Ha? Suron ko no asino man day kang agtatakaw. Sigurado nga ibilin ni Kapitan ti panagronda dagiti tanod. Kwaraw. Natakaw ti kamuti ni Paribadong. Iso nga idaulam dagiti nasiglat kan maingal aman nakigubat mo. Ay, isti kadwam atanod. Sige, ibaga kadakwata nga grunda kami ti kalsada. Ibagak no sa dino ti pagrundaan da. Sagdudwa ti agkuyog Dua ijay pagsarkan na kalsada. Dua ijay daya. Dua ijay laod. Dua mat ijay amyanan. Urek may sakit di abagatan. Ha? Apay, di ka mabutang agmay-maysa? Naturida kang gal. Ripuugak dagitang agtatakaw. Kasta ati ka anak chip tanaw. Imala kanyak naturad ka na sigla. Ship! Adumat to'y abya. Ay, sa bagay, husto ta, adumat tinag-order kanyak ti abya. Ay, no ka na yung nakasnawi. Mayat ti dagsan ti bulsa. Ay, una. Agbukswagon ti bulsa ko nata. Gaputado ti kargana. Baglakit din ta, adu ti magatgatang mo di kabildatan, ship. Dahil ti pang kita manalaingak adumiskartay, Rinataw. Mamatiak nga nalayang ka. Ada ka di pa'y maalak no bigyat? Aging ga di maibus ti mula ti aking mula. At dalat ta maalam. Nasaya tapno, at dalat ta ma-i-deliver ko iteso kaya. Sige. Masapat naman ang ngagkita yung tonbigan. Kunak man no nagrunda na kiti tanod ni dirabe paray. Nagrunda damay. Apay makapungtot ka manan. Amangan manutokak ti rinundaan da. Anya? Natakaw manan dagiti apak paray. Kano imbaga, sagdudua da iti pagrundaan. Dua ijay daya, amyanan, kan laod, kahit nimot ko arog ijay abagatan. Apay anya pa'y lati makunam di tangay paray. Tangat, dagita tanod mo. Tangad? Apay, natakawan ka lata? Amangan manutanod mo laeng, dagtatakaw. Ha? Ay, surod kon. Awan serpida, tanod. Ay, nasingpet dagiti, tanod ko paray. Awan pa'y nadama ko at tinakawan da dito'y kabildatan. Apay nga ron na natakawan na ngay. Agasan pa'y titinakaw da ngay. Bumsog ko matitsanda tinagtakaw. Ay, makapasuron dagitang agtatakaw. Natakawan kayo kadimanan, Maray. Wan maray. Aba magtitinakaw da. Kuna ni Kapitan anagrunda da. Natakawan kami malata. Inla ko da siguro at itinakaw da. Taadaw.
Ay, unay kat lang arudan. Uray, kumano da itay si daun dala ang ti alaen da. Kasano nga taaya ang maamuan no asinaw? Addan tulatapan nakaduktal no asino, maray. Ay makapasoron at talaga. Awan pa'y nalako may. Day takit din agtatakaw tinaglakaw. Ay, nagturot man no asino da kita. Katuturudan maray. Naglakaw iti saan na amula? At agpakasar agayam kaw. No kayat mo, awisan ka pare ba daw? Let's go. Ay, no pumanawa di daw. Ad-addan ngay busin da timula ka kamuti kan aba. Ha? Ay, sino nga taaya dahi ta nga agal alamat mo no agtaktakaw. Ay, dahi tangarot ti pakasurunak pare. Adda tugaw ti tricycle nga agturong ijay. Saan nga ta nga inlugan da? Ay, nagadon nga, no inlugan da pa iti tricycle. Isa bay. Umay ka, taintakitain pare. Nalawang amin ti minulakay. Ay, mapantaman nga rin. Kitaan taman ti bagbagam amulam. Ken ti tugot ti tricycle. Way, ninta pare. Ang mga naibagam nga gulol budak. Makitan ti tugot ti tricycle pare. Numutor ko ba? May sa ti dalan ti pilay. Saan may? Ta nagsinumbangir may? Oo nga ano. Tricycle lakit di dayta. Ay. Mga sino nga ta? Sinalpag day ta agtatakaw. Ay, kwa, intapay man aglinaw, ijay sirok ti kayo, ta agpanunuta, no kasanuta maduktalan paray. Mala, hinta karot pare. Ay, nalalaingkit din day tangag tatakaw ng iti siya. Kapitan! Ang mga numaibos adipay na duktalan, no sino ti agtatakaw? Ay, sus! Aramatak itate kinaalibtak ti ado nga utak ko. Nanatuyang, kasla damot parikot mo. Ay, maburibur ti ulo. Tanatakawan kami manun iti aba. Kakahasi kami ang nagmula. Sa balay, ti mairan ranaw. Nagrundamot dagiti tanod, nga mapay ngay. Kunapay kat ni badong kaw, nga amangan no tanod mutla ang tagtatakaw. Saan mo't siguro amarami ti tanod dayta, nana? Amo pa yan, Violet. Kasla uray siya kat mamatiak, amay sa kadagiti tanod ti akin aramay. Ay, hindi ka mapapasol, no kastaman ti pamatim, nana. Ngam siyak, kasla imposible amay sa kadagiti tanod. Kasano nga main, kat ibagada ang nagrundada. Apay nga dalat tamot natakaw. Ay, adan na panunod ko apabuspusan pare. Tapno maamuan ta, no asino tagal ala iti mulam. Ibaga madago sina pare. Aramidan tan, no nyaman day ta. Ay, no maaramid ta na panunod ka. Ay, mapanta iti ibagbagang akasaran Ibaga mo na, no niya day ta na panunod mo pare. Ay, ada palakan bareta iti kalapa mo. Ha? Ay, ada mo pare. Anya taramidan ta iti palakin barita ya. Ay, mga ramid ta iti dakil apalabog di tadalan. Ay, no tao ti magna. Saan naman anaw ta nalagan ti tao. Ang do tricycle. Ay, sigurado amayabot. Kaya't mo asawen, dakil nga abot pare. Wala. Ay, kanta iti pinisi akawayan. Panakadaplak na. Gaburan tamot iti basit adaga nga daruot na. Tapno saan amadlaw palabog. No tao nga paiso ti magna. Saan na mayabot? Ta pinisi akawayan ti daplat na. Oo. Ang do tricycle. Sigurado amayabot. Neng, ayan ngay niyang Kyle. Awan mo't dito'y barangay haul kagawad. Nagkuyog da ka ni tatambadong, mapanda ije kasaran. Ha? Pati ni Tata Badang, napan. Ay, wan. Nice. Naa. Nga mapay amaragsakan kay di imbagak akadwa na ni kabadong. Ay, saan mo't kagawad? At dala na lagip ka, iso anaragsa ka na. Anya kumaday ta na lagip mau. At dangamin pagkwartahan manan. Anya kumaday tangay. Tapno amok mat. Barang adamot kwartak Para lang ka dagiti lalaki day tao, kagawad.
Dayta, naikarga amin ang dagiti sa ako iti tricycle. Inakaon. Sakay akong ti tricycle ka. Nanay, apa ngay? Bumabamot ang ti tricycle ka. Mati na ka! Apa ngay? Naiabot ti tricycle ka. Anay ka. Naipit ti saka. Sak makaikat di tayo ta naipit ti saka. Tulaw! Asidagtan iti palabog pare. Nay, makitam ka niti makitkitak pare. Ha? Atan sa nayabot Ay, darasin ta. Ay, noon na makita ka tao. Gaburakan. Tapos gunggunan na. Ay, saan ba ta? Agaburam ngay. Ay, multaan kan pagbayadam lang. Saan agaburan? Ha? Sika! Ay, tanod ka pa yung mga rag-warag. Ha? Tulungan na kang guys. Naipit Ay, sinalbag ka. Inton kon, ginaburan ka din Ay, kwa. Sana. Ay, tulungan ta pa'y paray. Ay, mangan mo't noon at mapasama ka ni Kwarog akaanak ka. Ay, sus. Tulungan da. Ay, sus. Pagkawanan daktata ba daw? Saan ko nga ulitin? Bayada kami na tinakaw-kaw. Basta tulungan dakta marigata na kaon. Pagkawanan da. Ay, Kwarog! Titanod, iso kumati pagwadan. Saan ket nga agtakaw? Ala, sige! Dinon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, ada ka di amadlaw mo kan ni Mari Tuyang. Adda, Maray. Anya day ta amadlaw mo kan kuana. Ibagampay nga umuna at timadmadlaw mo. Si kapay ati umuna amang ibaga. Ay na may mayat no si kati umuna, marikwanang. Madlaw ko, abo makbakat tilangana. Day tamat katimadmadlaw ko kenkwana. Agpadpada ta. Katuan, Maray. Agpadpada ta. Kastamot laang tinadlaw ko kan ni Mari Tuyang. Ada masabat ta bakit? Unang gail, nakasusun iti labba. Sino nga taday ta bakit? Um, Mabigbig mau. big nga rod no asinaw. Kaslam amok asaan? Mabigbig ko no asino day ta. Ha? Ay, mabigbig mo? Sino nga'y? Kapitan! Si Kagayam day ta Marituyang. Di ka nabigbigan. Imbang lagit din ta nabigbig ka na natuyang. Saan na kun amabigbig ni Kapitan? Ay, bimakit ka betay. Apay nga'y? Agan anukan? Ay, kapapanunot ka, Kapitan. Nagado nga main ti pampanunutaw. Nagkita kayo ka ni Kumarim Atuyang, banang. Kanayon kami mat nga kita. Apay aya. Ay, nadlaw mo abimakit? Ay, nadlaw mo mat gayam day ta. Ay, kastamot tinadlaw mi ka ni Mari Kwanang. Ay, nukas ta. Agpapada tayo iti nadlaw. Imado nga min ti kuret-ret iti rupa na. Eh, kapapanunot na kano. No, anya launay at ipampanunutan na. Win nga rod. Anya launay nga tati pampanunutan ni Mari Tuyang. Pare Badong,
Nakasukat ka, mate. Wen maray, mapanak man makipyasta dita ilay. Ay, wun. Fiesta dagayam ita dita ilay. Nasaya at mate. Tapno makapasyar ni Marituyang. Sana sumurot ni tuyang ko maray. Ah, saan mo nga isurot? Way, ginuang kaw, ti isurot ka. Ah, imbag pa'y jaynuang mo, tama isurot mong agpasyar. Ang nituyang mo, di mo pa'y maisurot. Yak kayat nga isurot maray. Nagaduntuman na reklamo na. Nasaysayat langan na, nuwag batay. Hay, nagtarahaki ka mo ito na mapanidya bangkag mau, tataba daw. Nakikunaking ka mapanak iji bangkag. Kat no ukudam mo't di tanwang mau. Mapanak iji ilay. Kadwak na ito inuang kaw. Ha? Ay, kunak man no mapangkay di bangkag mau. Ada ka di pagluganan to inuang kaw ko arag. Ha? Awan, kan sana ka ba ilan ti tricycle ko nga ilugan tinwang. Uray italitan Ay, uray pa'y. Marakrak lang aro din ti tricycle kaw. Ilugan mo pa'y lang ta nagdakilan wang mau. Mangkita lang arutay, biti sa balya pangilugan na. Imbag ano ni nanatuyang tamayatak nga ilugan. Angam no day tanwang mau. No pwede, senyor. Ay, nakitam ni Badungkaw ang naglugan iti tricycle, maray. Wen maray, sinaklot na mataynuang na. Ay, kunak asumuro tak ngagpailay, takayat kumiti makipiesta. Ngam di nakayat nga isurot, maray. Unay matanday jay abadong mo. Ay, nagadulang arudan ti pampanunutak. Apay aya, maray. Anya nga minti pampanunutam. Ay na, maray, adu. Ay kat mangibaga ka Pampanunutak no anya ti sidaan mainton madamdama. Para day talaan. Adda pa'y, maray. Anya pa'y, maray. Pampanunutak no anya ti sidaan mainton bigat. Inton kabigatan naman. Day talaan ti pampanunutam. Ay namare, saan mo alalaengen? Tanagrigat ang panunot iti sidaan. Maray, saan ka unay nga agpanunot? Napartak ka abumaket, no kasta. Ay, jakmet nga ron maliklikan, maray. Relax ka kadilaan. Ay na, jak makapag-relax. Ay, jak makarelax, maray. Kita man dagita linya ti kurat-rat di tamuging mau. Madlawan ay maray, dagiti kurat-rat dito'y muging kaw. Nagdadakkel dan. Idey, sa nga polo dalaeng, ita trintadan. Sapay nagpupuskol nay. Ay, kasta ay maray. Wan, iso aliklikam ti agpanunaw. Waraw, adda ka di pasahiros, mau. Ay, awan nga raw na natuyang. Iso mo lagayam anak katugaw ka laeng di taparadaan niyaw. Pagururayan iti pasahiros Ay, kabayatan nga awan pasahiros, mau. Bilang man numano dagiti kurat-rat dito'y muging kaw. Mabilang ko ket dagita ket no nagadaw. Kuna ngamin ni Marikwana nga imadudan. Mabitlang tabilangay. Ay, sige man. 1, 2, 3, 100. Anya 100. Isumati bilang na dagita ko retret iti muging mau. Ay, nagadaon. 1, 2, 3 laeng tinangag ko abilang mo. Idi kwan kalat ang nagbalin a 100. Iswa talaga ti bilang ta. Ma-estimate kao. Karamanin dagita babasit. Bakit atalagan? Nagadon ti kurat-rat to'y rupak. Kuret-ret pa'y langit imuging mo aday ta binilang kao. Jak pa inraman day ta kasla rice ti risays nga ay bagmaw. Ha? Lakay kansamot tananggal. Ha? Nagkuna? Dan makit-kita ka kuret-ret di tarupam. Ada aya? Yay. No agungot ka. Agparang dagiti kuret-ret mau. Iso nga ron alik-lik-likak ti agungat. No agkusilap ka.
Addang hagparangda. Enteng, ada ka mo't gayam anak katugaw dito ruar. Apay manen aya. Ingka sumakdo. Agsakdo ka na. Ay, pagsakdun na manen. Nita, agungat kakit din, ama ibaon. Uy, saan ka nga ungat ang kail. Tapnosan nga parang dagit ako retret di tarupam. Bayam, talumakay tilangana no agungat-ungat. Umisam ka ang kail. Tapnosan nga parang dagit ako retret di tarupam. Nga nga, tinluto masidain. Tuyan. Kasangsangpet mo lang, day tati umuna adamagaw. Di ka man lang nakaluto mo tin itinaimas sa masida. Awan nga ron ingatan ka. Ay kat mangipamuspusan kami tin ah. Na, isopay kit din day tapang panunutag. Ibagbaga pa yan dagiti kukumaray, abumak bakutun tilanga. Kit pod no, may tabuma, bakit kan? Dinakpay mo may surot ang mapanagpasyar. Kahit pagimunan manay, genuang. Tay sutikad-kadwang ang mapanagpaspasyar. Jay salaangan nuang mo ti parchen ta asidaan. Ay, saan mo ta? Dahita, tisam mo nga ramiday. Jak ipalubos ang mapasamak na ida. Pulos, asaan? Saan ka nga apanunot, Mare? Tapno saan nga umado dagiti kuratrat iti rupam? Wan, maray, agyaman ak iti dayta abalakan mo. Kitaam ni Mari Banang. Apay ni Maribanang. Kitaam nga min Anya ti makit-kitam iti rupak, Mare. Madlaw mo ka de, nga awan pa'y kuratrat iti rupa na, Mari Tuyang. Awan aya. Awan ngagpaisaw. Na, apay maray, anya nga iti pagdirdiram usmaw, tawan kurtartarupam. Jakto pa'y agderderam os. Oh, Ha? saan nga agdirdiram os, ngam awan kuratrat iti rupa na. Oh, bilib kan, Mari Tuyang. Anya nga iti sikreto maray. Awan ti sekreto. Ibagam nga minan ka ni Mari Tuyang di sikrito, Maray. Malaksed asanak ngagderderam os. Jakpay agpampanunot unay. Oh, nangagmaw, Mari Tuyang. Dayta ti sikreto Maribanang. Wen, Mare. Dagita pampanunutam asida. Ay, jak pampanunutan dagita. Imbagman no saan ngagreklamo ni Kapitan. Agsangpet metlat ta dagiti sidaan ija balay. Nagswerte kayon kin ni Kapitan no kasta. Ay, addalat ta lumabas a manok ija paraangan. Tiliwan to matan ni Kwarog. Di, addan sidaan may. Ha? Denggam ni Mari Banang. Ay na, nagmayat nga ron ti istoryana. Numagmag naak, pagamwan, taadda makitak abo nga ti papaya iti igid ti kalsada. Ay, gaw atak latan, kat ison ti sidaan may. Oh, anya ti makuna, Mari Tuyang. Ay, padasag to mambaday tanga ibagbagam Maribanang. Ay, katuan tapno saan ka unayan nga agpampanunot iti sidaan nyaw. At dapay nga taaya namnama amaik ka. Wano maksayan dagito'y kuratrat dito'y muging ka ba daw? Bayam ka di nga umaduda. Para paapon pa lang may tamaksayan da kita. Di naktumo nga min tultulungan. Kat iso abumakbakit tilangak. Anya asaan? Tultulungan kami ta. Mapan ka agpasyar asiksika. Way, kadwak genuang kau. Di ka pa'y mangyawid iti sidaon ta. Ay kat si kamit ti makamu iti daytan ah. Saan na siya? Kahit anyalangan nga'y taramidam. Ay kit mangan ah. Si kalang tirumbang amang panunot kada kita. Saan na siya? Nagadula nga rodan ti kuratrat dito'y muging kaw. Gapo iti kapapanunaw. Ay kit problema daytan ah. Sa dino ti papana, Mare, Di talaang maray. saan ka kadi amakiin ni istorya kada kami ka ni Mari Kuanag? Ay, saan pa'y laang maray? Ay, mapahanak ita, iti tersena ni Mari Kuanag. Anyang iti aramidam ijay maray. Inak makiistorya ken kuana. Ay, jak pa'y lamasangot ti makiistorya maray. Sige, mapan ka nga rudan iti papanam.
Ano sakti pudot ti panawan, Maray? At damat payong mo, Marituyang. Agpayong ka Apay ngay nga ta saan nga umay makiistorya ni Marituyang. Adda kanu papanan na. Maluman, Maray. Mano nga oras ta nagistorya? 5 nga oras. Ha, dayjayan ni Marituyang. Ay wan, isumot day tamagmag na. Kasla na dagsan jay awit na adakkel asupot. Anya ngay nga ta ti kargaday ta asupot. Awan mo ti awit na asupot itay nakita. Dandanid di na maawitan, Maray. Bayam Maray, taibagak kan ni Kwarog tatulungan na. Ayan na ngay ngamin ni Kabadong at tumulong kan kwa na. Anya day taawit mao na natuyang. Kasla na dagsain. Ay, Tulungan kan. wan man nga rod Kwarog. Tulungan nakman laengan. Nanay. Kaslag kukutimot dagita adda dita subaw. Bagkatimlat ta kaday. Ha? Kasla sumipit mate. Pinidpidot kumit adita igid ti kalsada. Ha? Agrunda kayo, Kwarog. Tila malaglagip mo may tangkay. Ado nga ron ti agrek-reklamaw mapukpukawan da iti taraken da at chicken. Masapol ti agrunda? Una! Angkal, hinanatuyang dita lumabas Kat adda man igem na nagdakkel asupot. Ha? Ay, ingkatulungan. Simot da ita ako, Marik. Sige, natulungan ta damagay. No sa dino ti pangalalaan na iti awid na. Ay na, imbag man tay masidag ka, Kwarog. Ay, nagdagsan man entoy awit ka. Ay, tulungan nakman. Tulungan ka amang yawid iti dayta awid mao. Angem ipudnumpay no sa dino ti pangalalam iti dayta sumipet ngayaw awid mao. Ay, daytoy manok ti kunam. Una, taado ka nun ti mapukpukawan iti manaw. Madaldalapos ko adita kalsada. Ha? Umasidagdamag kanyak, jaki di pidutan ay. Isumot lagayam nga agpukaw dagiti manok ti kabaranggayan. Aday akin manok ka dagitaw. Kunak ano awan, iso atil tiliwlatan. Ay, saus. Sigurado apayaban na ka ni Uncle Koy di barangay haul. Bayam, ibaon kunto ni Badungkaw. Apay ngay, asyak ti mapan sumangaw kin ni Kapitan. Oo, naimaday tangaramid ni Tuyang, kumparay. Mababainak. Anya mababain ka, kat kayat munto pa'y ngagsitsida iti manok. Ay, ni Tuyang ko ati yung tamparay. Sana siya. Ay no kung mga minta si kati agdiskitar iti sidain niyaw. Tapno saan mapanlatan agtiliw ni Marituyang iti di natarakan. Uwan paray, amok taon nintun sumaranaw. Di na kunungtan, tanay. Lakayan na kun paray. Kababain. Laklakayan kan. Ang di mo amot agpanunot no anya tinasayaan. Bayan paray, tatulunga kun ni Tuyang kaw. San na kun ngaungtan kunak manay, tanay. Kababain. Si kakadiday ta, Marituyang. Wan, siyak daytoy marikwanan. Apay, di na kon mabigbay. Maribanang, anya ti makunam. Ay na, imubing tilangam Marituyang. Kasanaw, sana kon nga agpampanunot iti si daon may kinibadungkaw. Taisun ti mangisang sangpot. Ay kat nagsayaatan ngay no kasta. Ay, kasta tinasayaat nga asawa. Saan na aparigatan ti asawa na nga agpanunot? Wan, Maribanang, naragsakak itan. Ay, aguray ka man, Marituyang. Apay, Maray. Awan mutan dagiti kurotrat di tamuging mau. Ha? Ayun, Maray. Napintasak itan. Ay, kabaranggayan. Agmula tayo itinatang. Kan agtaraken tayo iti dingwan. Tapno di tayo ma-stress, ngagpanunot iti sidaan tayo. Ala sigay! Dedan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat pa
Para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. At yaman kami, iting kay panagdangag.